ka bone baruti ba tlo letela mo ka bone ba le 8 years o setse go ile go baruti 6 years le ke ba ba le 6 years
fetoge ko wena wa mabane, ko wena wa gompieno, ko wena o sa gotleng. O tlotlile lefoko la gago bogolo go leina la gago. Ke wena Modimo wa rona ke ntse o ke ntseng. Batho ba hetoga mme wena o tlhomang. Wa go ya gompieno Modimo wa me ke a ratela gore ga re kokwane jaaka re kokwane gompieno, a re mo kokwanong ye mongwe a tswe a itse Jesu Kriste le morena le mmoledi wa gago. Re a rapela Modimo wa rona. Mme Ntate o Maatla otlhe re a leboga mmele ke o wa ga Mmereki. O itse go tsena le go tswa ga Mmereki. Botshelo ba gago bo isupe wena gore o kwalile Modimo wa rona. Re ka bua Ntate o Maatla otlhe mme wena o itse. Re a rapela Modimo wa rona mo nakong ya gompieno gore a e re lefoko la Modimo setsane le tla bua godimo ga dipuo tsotlhe tse di tla buiwang. A lefoko la gago le tseye setlhogo, a lefoko la gago le nne ko godimo, a batho ba bolokwe, a batho ba tsene mo pusong ya Modimo. Re a go leboga Modimo wa ka, re tsa sotlhe se e le tšhono e tswang ko go wena. Re tlisa tlotlo le kgalalelo gonne Modimo wa rona wa go dira jalo e le ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen and amen and amen. Re ka mtsala ka tsona ra tsamisa. See
Moiso a re se wa hatseng. Amen. Jaanong mo motsotsong o ke tla be ke kopa gore re nne ha batšhe ka motsotsonyana morago ga go sena ona go dira se ke tla be ke busetsa tirelo ko baruting gape e be re boa re tswelela gape mme mo nakong ya gompieko ke tla be ke kopile kamogelo ka rre Poloka ga ba Lebatsi e le rangwane kamogelo ka rangwane batsadi ba le sekala ba ba kgakala thata ka gore ke bangwe ba ba tlileng go bua bona ke bone ba ke ba bitsa kamogelo ka rangwane ke a le dumedisa phutego ya modimo ka leina le le tshelang la ga Jesu Keresete mo boemong ja botsadi jone bo setse mo boemong ja baruti ba ne ba setse le phutego ka kakaretso ra la amogela ba le gorogang go tswa go tsaya ngwana ko setsididing ra la amogela mo lapeng. tanki ramane jaanong ke tla be ke kopile pego ka rre lo utlwetse bagolo dumelang lotlhe ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste le re humile go a go lata mmele wa ngwana wa rona e le mosadi wa rona rotlhe ba re leng gana mme re tsamaile sentle bathileng re a kgorelediwa ke sepe mo tseleng mme ebile re boa sentle ka lerato le mabalako ya modimo amen. tanki motsadi wa me ke tsaya gore ra leboga motsadi ka nako e ke tlabe ke neetse moruti gore a tswelelise tiro ya baruti modimo wa re segogatse ra tswalela beso ka thulaganyo ya rona ya seruti go disa kgomotso mo lapeng ka jalo ka pina e tabeng e tswa praise and worship ra ta go re emeletsa moruti lungu go ta gore neela lehoko so kia motse ba Jesu hena utira tse di botse fela na ke moni Jesu kia motse ba Jesu hena utira tse di botse fela na ke
kolo ya ditilo gore a ya tametse kwano le tedi holosi tla ke lemoge baruti le phuthego ya ga Kristo Jesu ke lemoge batsadi ba Marakakgoro le botlhe botsadi hela khosi ga di le teng le boemedi jwa bone ba le teng makhanselara le ba parlamente ke a le dumedisa ka leina la Bwana Jesu ene tshontle ke re ke motlotlo go ema ke kgothatsa mo lesong la motho yo o itseng Jesu go mo ke tlotla hela etona ke tla simolla jaana betso yana ke kae jaana gore mo go pisa le ma 138 mana ke 2 Dafita o bua mahoko wa a re Modimo o tlotlile le hoko la gagwe le leina la gagwe godimo ga dilo tsotlhe gore re le go godimo ga baengele tota le go godimo ga ditilo tota tse di go le godimo tse di mo lehatsheng ga re bue mme morwae hebong Solomon mo lekwalong la boraro temana ke 5 Solomon o bua mahoko wa a re o ikanye Jehova ka pelo yotlhe ya gago o se ke wa ikega tlhaloganyo e leng ya gago hela ke dumela gore mahoko wa le ha morena Jesu ga tla tsile go ipiletsa barutwa ba gagwe mahoko a na le teng mo dipelong tsa ba bangwe o kwalong la ga Matayo o simolla hela go ditemaneng tse di go godimo ga go tsena 29:30 morena Jesu ke o phatlalatsang batho jaaka re itse gore tata re phatlaladiwa ka nako e re ta phatlaladiwang ka yone ga sena go phatlalatsa batho morena Jesu a ya thabeng go a go rapela barutwa ba gagwe ba tsena mo mokorong go kgabaganyetsa go moseja ole hantse ba tsweletsi ba le mo tseleng ba le mo mokorong ga tlhaga diphiho tse di masheta makhubu a emella sengwe le sengwe sa nna kgatlhanong le botshelo jwa bone mme Jesu a bo a lebile dilo tse tsotlhe a tsamaya fa godimo ga metsi ya re ba mmona le go kola modimo le re ba boifa ka ntlha gore ba ne ba ikegile ka ditlhaloganyo tsa bone bona monna yo Solomoni ke dumela gore gareng ga dikgosi tsotlhe tota ga ke itse gore ke tla mo tshwantshana le kgosi ga ke itse ka lebaka la gore ene e rile ga a hiwa bogosi a ra modimo a re modimo nnele botlhale a lopa botlhale mo modimong ka itse gore go etella batho go tlhoka botlhale jo bo tswang mo modimong matlhale a mantsi di-philosophera di kwadile bo Aristotle and so on and so forth ke matlhale a lehatsi ke matlhale a buisang lehatsi le lebella lehatsi gore le a kae Solomon a re modimo nnele botlhale mme o bua mahoko a re ikanye Jehova ka pelo ya gago yotlhe o se ke wa ikega tlhaloganyo e leng ya gago hela ka lebaka la gore tlhaloganyo ya motho e tshwana le moriti ga letsatsi le pota ka ha moriti o pota ka ha ga letsatsi le pota ka ha moriti o pota ka ha jalo he tlhaloganyo ya motho e ntse hela jalo ya re ba bona Jesu a tsamaya gareng ga lewatle ba boifa gore re tlhaloganyo e ne ba bolella dilo di sele mme a re ga ba boiha Jesu a ba atamela a re se boihing se kgaogeng pelo nametsegang ke nna bona morena Jesu a re le godimo le lehatshe di ta heta
mme lehoko la melone le ntse ka bosakhuting. Ke dumela gore lehoko la morena Jesu le nnetse dikokomane tsotlhe, le nnetse rona letsatsi jeno hano re le mo seemong se se ntseng jaana, le ntse le eme lehoko la Modimo la re dilo tsotlhe di tla heta. Nna metsegang se boifeng ke nna go bua morena Jesu. Diphego tsa lehatshe ga di ka ke tsa ema ba gaetso. Makhubu a lehatshe ga ka ke a ema tla ka mehuta ya one. Kgang e tona ke gore re ikanye Jehova ka pelo yotlhe ya rona. Monna yo Petere ka go no go le teng lehoko la Modimo mo teng ga gagwe. A ra Jesu a re ha ile gore go wena morena ntha hore ke tekong go wena. Jesu ga bua mahoko a le mantsi, o buile lehoko le lengwe hela a re ntlo come. Petere ka itse nonoho ya lehoko la Modimo gore mo seemong le ha ikatswa e le seemo se se ntseng jang, lehoko le ka go tshegetsa ga o dumela mo go lone. A tswa mo mokorong Petere a ya go Jesu, a dumela gore ga Jesu a re ntlo ga gore sepe gore seemo se se ntseng jang. Ntlo ga ka hetola metsi go nna concrete, ntlo ga ka gatsetsa metsi na ntsa tshwana hela jaaka ga nantsi. Petere a hologa mokoro a ikutusa go tsamaya mo godimo ga seemo se e leng gore mo botshelong ga iseng ko a tsamaye mo go sone, ga iseng ko a bone ope a tsamaya mo go sone, ka ntlha ya tumelo mo lehokong la Modimo. Mme a re ga ntsa tsweletse a ya go Jesu, ka one makhubu ga nka ema, ga nka kgorelediwa gore Jesu ke yole, kana o tsamaya le Jesu mo ga go kgoreletse sepe. A emela makhubu a challengea tumelo ya ga Petere. Petere a ntsha matlho a gagwe kwa go Jesu, a leba mo seemong se se boitshegang se, a simolola a nwela. Mme se ke se ratang ka lebaka la gore Petere na na lehoko la Modimo a goeletsa re Jesu mpoloka. Ke a itse gone le ha re ka gomotsa ka tsela e hingela, Mogomotsi ene o teng. A e re ga dikakanyo di re tlela, re bitseng Jesu re re Jesu boloka. Ga go bonolo ba gaetso, ga pelo e hatogile e tlhoka Mogomotsi, e tlhoka moya o boitshepo go e roka. Mme hela ke ka rokega, ke ka gomotsega ga e ka re dikakanyo di tla ka goeletsa mo go Jesu gore ke se ka nwela mo seemong, gore ke thatoge ke nonohe. Ba gaetso a kereng a Modimo a le gomotse, a mautlwelo botlhoko a Modimo a la apese, a re ikanye Modimo ka dipelo tsa rona tsotlhe. Di dintsi dilo tse batho ba ikanyang mo go tsone, mme ga di ba berekele, ga di ba thuse sepe. Bangwe ba ikanya dithaba, bangwe ba ikanya dithari, bangwe ba ikanya sele le sele, bangwe ba phuthetse sele le sele gore se tla ba boloka. Mme dilo tse tsotlhe tse di paletswe ke go boloka motho ha e se morena Jesu. Ta ke botse potso ga ke wetse, mme ke kopa gore o e arabele mo pelong ya gago. Morena Jesu ga a le mo mokgorong, o ile a bua mahoko a re go editswe. Ke eng se se sa wediwang ga morena Jesu a re go editswe? Ga mongwe wa lebopo lotlhe yene a bopileng sengwe le sengwe ka lehoko la gago, ga na re go weditswe, wena hela o akanya gore ke eng se se neng se tlhaela mo go mmopi. A Modimo a re okame ka mautelo botlhoko a gagwe, a Modimo a re nontshe, a re neele phenyo
ka Kristo Jesu. Amen. Ra leboga moruti ka mahoko wa kgomotso ka jalo ke taba ke roletse ba mo lapeng go tsamaisa lenaneo. Putego ya modimo ke le dumedisa ka leina le legolo la Gagosi Jesu. Jaaka re buile pele ga re a go tsa Ra Marakakgoro, re buile gore tirelo ya phitlho e tla bo e simologa, gore re leke go kgaola dikgang tsa kamoso. Re lekile ka bojotlhe gore kamoso e nne botsadi mo lapeng, mme bao ba ba gomotsang ba bue mo letsatsing la gompieno. Sa bobedi, ga rena go boeletsa batho. Go bua ka Ra Marakakgoro go simolotse maabane ko sekolong, go tswelela gompieno, go tswelela gape ka moso. Jaanong bao ba ba buileng maabane ga bana go bua gompieno, ebile ga bana go bua gape ka moso, ka gore molaetsa o gorogile, setšhaba se ba utlwile. Mme mo lapeng botsadi bo ne bo lekile ka bojotlhe gore bo tsenye hale le hale le hale. Ga re ka ke ra bua botlhe, mme bo lekile ka bojotlhe. Jaanong re se ka ra ba tshwadisang kwa go heta molomo ka go tlhoka go dira jalo. Re itse sentle gore bangwe ba dibuiga ba ka bo ba seoa, mme ba ba leng teng ga re bitsa maina a bone, re kopa gore ba tle ba tle ka kwano ba bue khutshwanyane. Re ikaela gore ka 6:30 re bo re le golola. Ka jaana le a go boa gape ka nako ya borobalo le tla tebelelong e tla reng ga ba rutwa boang ka teng between 12 and 1 o'clock. Ba tla bo ba ihetsa gore bagolo ba kgone go ithetsa la le diawara tse tharo tse 4 hela gore ba ube maoto. Jaanong tepodiso e tla buiwa ka moso ke bao ba ba tshwanetseng. Dibui tsa botshelo ka moloswi go jang botsadi jo bo gaufi go tla bua ka moso mo phitlhong mo letsatsing la bofelo la go lala Ra Marakakgoro. Go na le bao ba mo programeng jaaka ke buile, ba ba buileng maabane ga bana go bua gompieno, mme ebile ga bana go bua ka moso gore maikaelelo gore re kgaole nako. Ke ka tswa go dira phoso bangwe ke sa ba itse, mme ke tla bitsa leina motho ga le teng go parata ka kwana. Yo re tla simololang ka ene ke mo neela metsotso e le 5. Ka jaana mongwe le mongwe ke a go mo neela metsotso e le 5. Ke Pastor Billy Chanda. Ga ke tsora o teng. Thank you, sir. You may come. Dumela Putego ya Modimo, Director of Programs, allow me, sir, before I write on the existing protocol, to convey our deepest condolences on behalf of my wife, Tandiwe Chanda, and myself. We would like to convey our deepest condolences to Mama Marakakgoro. Re batla go supa mo wa one wo wa gore re Mama Marakakgoro re gomotsega. To the family, Le ba lelapa, the church, kereke, the community in Serowe,
le setšhaba sotlhe sa Serowe, Maunatala, Maunatlala, and the nation at large. le lehatshe lotlhe ka bophara. Tonight, with a heavy heart, Maitsiboeng a letsatsi la gompieno ka pelo e bokete, I stand before you, precious source, ke ema gape le ga lona mewa e botlhokwa, feeling devastated ke kgaotlhane because of the experience God had allowed me to have. ka lebaka la maitemogelo a Modimo a ileng a ntetlelela go nna nawo. My story with Bishop Marakakgoro Polelo ya me le Bishop Marakakgoro started in the year 2008, o simolotse ka ngwaga wa 2008, close to 15 years. e setse e le ka nna dingwaga tse di 15. When I first came to Serowe, Ha ke simolola e le la ntlha ke tla Serowe, he was the chairperson for EFB. e ne e le ene modulasetilo wa lekgotla la baruti la EFB. I did ask one of the elders in church Ka botsa bagolwaneng ba mo kerekeng that I need somebody that I can relate with, ke tlhoka mongwe yo ke ka tsalanang le ene, somebody who can help me out to go about serving God in yo my o ka assignment. nthusang gore ke ka direla Modimo jang mo Serowe. And by then he was staying at TTC. Mo nakong eo o sena a santse a nna ko TTC, It was in the evening e ne e le mo maitsiboeng. that one of our elders took me to his residence. Mongwe wa bagolwane ba me a nkisa ko lelapeng la gagwe, We met for the first time, re kopane e le la ntlha. and what he gave to me was love. Se a ileng a se nnela hela re kopana ke lerato. I remember I had even a small gift in my hand Ke gakologelwa ebile ke tshotse mphonyana e nyenyane mo letsogong la me, because I was meeting somebody who was in a place of greatness. ke ne ke kopana le mongwe yo o nang a le mo lefelong la katlego e kgolo. I remember it was a 20 puller. Ke gakologela gore ke ne ke tshwere 20 pula, I told him, ka mora ka re Pastor Stima is my spiritual father, a re moruti Stima ke motsadi wa me wa semoya, but I'm here in Serowe. mme ke ha mo Serowe. I need some pastors that I can relate with. Ke batla baruti ba ke ka tshedisanang le bone, And I want you to pray for me ke batla gore o nthapelele that in God's assignment, gore mo thomong ya me e ke romilweng ke Modimo I'll be able to walk in the grace of God. ke kgone go tsamaya mo mogaung wa Modimo. I knelt down Ka khubama and he prayed for me. a ba a nthapelela. He almost refused to get my small gift O ne a ka rota a gana go tsaya mphonyana ya ka e nyenyane, because he looked at this pastor a nteba moruti yo with a small church wa kereke e nyenyane, and he has a life to live. a na le botshelo jwa tshwantseng a botshele, But out of principle, mme ka lebaka la ditsetla he blessed me. a ntshegogatsa. I would like to echo something also here. Ke batla go bua sengwe ha gapeha. When I was in Francistown, Ha ke santse ke le ko Francistown, by then he was pastoring Union Holiness. o ne a Holiness santse e Union. le moruti ko Holiness Union. And there was a member who got a job in Francistown. Go ne go na le mongwe wa mokaulengwe yo ileng a bona tiro ko Francistown. And this person happened to be among the 10 people I started the church with in the blocks. Mme motho yo ya nna mongwe wa batho ba ba 10 ba ke simolotse le bone kereke ko diblokong. She's called Nonofo. O ne a bidiwa Nonofo. She told me, I am from Serowe. A ntha a re ke tswa Serowe, My church is far where it is, a re kereke ya me e kgakala, so I'll be attending your church. a re jaanong ke tla be ke tla gone ga go lonaga, But I have my spiritual father, mme ke na le ntate wa semoya. Mmereki Marakakgoro. It's Pastor Marakakgoro. Sometimes Nako tse dingwe you can know where a child is coming from o ka itse ko ngwana a tswang teng, by looking at their behavior and how they do o things. lebeletse ka ha ba itshwarang ka teng le ka ha ba dirang dilo ka teng. We didn't have instruments. Re ne re sena diletso nako eo. Nonofo called me Nonofo a mpitsa, to a say, nteletsa. Mmereki, come to the musical shop Tla ko mo lebentlele le le rekisang dilo tsa moopelo and choose setso. any instrument that you want to buy in this church. A ba a re o tlhophe seletswa sengwe se o batlang se rekwa mo kerekeng. And by then we desperately needed drums. Mme ka nako eo ne re batla meropa. That happened Seo sa diragala because of how she was raised.
sa diragala ka lebaka la ka hana godisitswe ka teng by Bishop Marakakgoro. ke Bishop Marakakgoro. And she made it a point. A diragatsa gore When she was in Serowe, ha le mo Serowe she never went to Bible Life. o na sika ya Bible Life, She was at Holiness o Union. na le ko Holiness Union. And from that time, she told me about Pastor Marakakgoro. Mme nako yo o na rata go mpolelela thata ka moruti Marakakgoro. So when I got here, Ha ke tsena ha we had already discussed on the phone. ke ne ke setse ke kile ka bua le ene mo mogaleng. And it was my first time to meet this precious gift. E ne e le la ntlha ke bona neo ye ya tlhwatlhwa e. I had the privilege Ke ile ka nna le monyetla of knowing his private life. go itse botshelo jwa gago jwa ko thoko. My relationship with him and Mamuruti, Botsalano jwa me le ene le Mmamoruti. we kept it so private. Go ne go na le tse di ka ko thoko tse ne re di buisana rona. And just to realize Ka be ke lemoga gore that this gift is no longer with us, mpho e ga e sa tlhole e na le rona. it is so devastating. Go a thubakanya. When he was transitioning Ha tsamaya from one pastoral assignment to another, go tswa mo thomong ya seruti go ya ko thomong ye nngwe. he came to me and said, let me just say this one. I O think it's tsile go go important. nna a nthase tla ke bue se ke be ke ya go nna hatse. He said, Billy, I'm devastated. A re Bili ke kgautlhane ka ko teng. I am broken Ke robegile. and I want to be healed. Ke batla pholo. And what I'm requesting from you, A re se ke se batla mo go wena. allow me to attend your church for 1 year. A re ntetlalela gore ke hela go kerekeng ya gago ngwaga hela. And I'm requesting you Ene ke a go kopa to walk with me gore o tsamaye le nna so that I can be healed. gore ke tle ke fole. And true to his word, Ene hela jaaka le gopola go na le buile. he came to our church for 1 year. A tla ko kerekeng ya rona ngwaga o le mongwe hela. And after 1 year, Mme morago ga ngwaga o he said, I'm now healed. a re jaanong ke I am hodile. ready A re ke to ipaakantse continue serving God. go tswelela ke direla modimo. He has left us with a legacy O re tlogeletse selo se re ka re se gakologelwang of diligence, ya go dira ka bonnokopila, dedication, boineelo and determination. le maikaelelo. And I pray this legacy, we are going to push it. Mme ke rapela gore tota se a se tlogetseng se re sale re se tsweledisa. May his soul rest in eternal peace. A moya wa gagwe o robale ka kagiso ka bosaeng kae. Ke a leboga Baba Yesu. Thank you, amen. Thank you very much. Thank you very much. Yo latelang ke ga ke tsora teng Pastor Shadrack Lungu. O ke le. Ke tsa gore Pastor Lungu na ena re ga jana tata 2 minutes. 5 minutes o montsi thata ke mosadi wa nnete. Ke a le dumedisa batswadi setse ke dumedisitse ke hilwe motsotso. Re Marakakgoro ke simotse go moitse a santse a le monana ka dingwaga tsa bo 1974 a santse a le ka ga tlase ga ga moruti Mosa. Ke mmonyela bohelo ka lesola ga rragwe ga ke ile Maonatlala ga ke heta teng dilo di pedi. Marakakgoro ka tla ka kopana le ene gape ka dingwaga tsa bo 80s. Tota ene ne e le moletsi wa Katara thata na kgaola le thale. Ra mo tlwaela ra mo atamela ya tla re ka dingwaga tsa bo 90s a ba tla dira le Holiness Union Church. Marakakgoro e ne e le motho yo sa itshupile. Ga ke re go itshupa batho ba le bantsi go itshupa ga bone ko ra ba pagama ka batho ba bangwe ba ragela kwa go rata a bono a tshosa modumo. Marakakgoro na sa manyana ke tsa gore ba ba mo itseng ba ka ntshupela. Ga ke na mantsi a nka buang ka lebaka la gore ene a gare ga modimo le batho o setse a buile o editse ga gagwe. Ka ipotsa dipotso ke le ka ipotsa dipotso di le dintsi ka helwa ke dipotso ka tlhoka dikarabo se se leng teng hela ka itse gore nya motlhanka a modimo o tsamaile.
ya re mo lobakeng gantse go tsamaya Marakakgoro ra tla ra nna le ene ko lapeng ko Magalape ke sa itse sepe gore go ha go na le monna modimo yo thwathwa ga ke re ke motho yo bohita ke motho yo senkeng a itshupa ya re mo tsamaong ya nako gantse go tsamaya Marakakgoro nako nngwe ne ke le ko moruti Mmutle ha le Mammutle ko Sefare ke ile thapelong e telelenyana gantsi ke le mo thapelong Marakakgoro a ba goroga re moruti ke ta ke go latile ka mothala ke batla go thola le wena letsatsi ga nka ke ka kgona mosepelo o tsang ke tla tsaya o mokhutshwane mme a dira jalo a ikitsa dijo ga letsatsi ra rapela ra kgaogana re ntse re sa itse sepe se se ko teng ga pelo ya gagwe ya re nako nngwe ga a setse a toga a itshupa thata ba le mo Serowe setse le morutabana a toga hong ya re tsatsi le lengwe ga nke ke bue dipolelo tsa teng go tlhapile ke ta di bua di le bohitlhanyana ga bo go le monna mongwe mo kerekeng monna yo a ba bua polelo nngwe e bohitlha mme ga e bua na bua ka koko gore koko ya tlholego mokgwa yone e lama malatsi a le kae go mo go Marakakgoro ga nna tshenolelo a batla re a itse gore ke jaanong ke a itemoga ke nako ya me ya gore ke dire le Modimo dikgang tsa simolola teng ho tsa gore Marakakgoro a dire le Modimo ga ke mmotsa ke re kana rrako ga rona motho o batiwa bogolo le ha na le stankana nyana hela ba re moruti ke dirile advanced diploma nako tse tsotlhe ne re sa itse sepe sone se ke reng e ne e le motho yo neng a sa itshupi ha ise Modimo a ka mosupa ka monwana go gongwe ke bona a ka tsholetsang thogo a iponatsa o na ntse hela jalo mme ga tsamaya nako ke a dumela mo nakong eo gape ne ke na le monna yo mongwe ga nka ikamua ka leina ya re ha re ntseng teng ne re na le me Maria Dambuza ga re le hong monna yo a bua mahoko mangwe mme o na bua ka dikutlo botlhoko tse di tla diragalang tse ke di lemogang gompieno a re Marakakgoro ke bona o na le matsadi o na le dintho tse dintsi go mo ke na seng ka araba potso nngwe le nngwe sa gagwe ne le go ntsha monyenyo a ba re ke a utlwa mfundi go go hela go mme re a lemoga gore Marakakgoro le go tsamaya ga gagwe mo a Modimo no mo etela go mo supehetsa gore nako e gaufi ga se mo re ka belaelang ka tswa go dirahetse ka tsela e go dirahetseng ka teng kgang ya rona ke gore re amogele Modimo sala a buile nae Modimo ile a bua le ene a ba bua le ba gagabo ba gauhile pelo a gagwe gore ke a itse mme ebile ke eletsa gore ke hitwe kae leso la me le tsamaye jang go mo go supahela gore Marakakgoro o na ntse a itse a Modimo a re gomotse tsa gore ke tsere one tota ga ba tsaya 1 minute mo kututse re 30 seconds indeed Marakakgoro was a symbol of humility re o boinelo re o tlhogo ka itse go ithuta ka Setswana se bua se re phomboto go ja ga nna ke mo le mo a boitse ba gaetso ke a go kopa moemedi wa tiro go kwa dilo go twe ranokangane a hei mme le nkutule jaanong ga le teng re kopa rata ka kwana
re tsa gore ga yo morago ga se buise ka go morago ka kwa ga se buise digala le boli ba ka ntse ka go bo re pemperete le ba le koko la gagwe ke a leboga re sisi batho ba etso mma ke le dumedise gongwe ebile ke baakanya seno ke manna thoko junior secondary school e seng ranokanyane ranokanyane ke ko e leng gore o na a simolola teng mma ke simolole batho ba etso ke lemoge ba lothe baruti ba Rre Marakakgoro le botsadi jwa Maunatala jwa Rre Marakakgoro ke leboge baopedi ba botlhe ba ba kgonega batho betso ba e leng gore ke bone ba ne ba dira le Rre Marakakgoro ke bitswa o thusitse Joseph Namane ba gaetso ke I'm the Chief Education Officer mo Serowe sub-region mme tota ka ga go ntseng ka teng ke ne ke kopile hela gore ke te ke bue mo boemeding jwa mohiri ka ga e leng gore Rre Marakakgoro o tsamaile ka teng mo tseleng ya rona ya thuto kana ya tiro ya gagwe mme go simolola hela jalo go le itsise batho betso Rre Marakakgoro o simolotse go tsena mo Molepolilo College of Education ka 1994 a ithutela borutabana jwa gagwe mme a re ka November 96 ga hetsa ka di 6 tsa December 1996 a ba a hirwa go nna tishara yo e leng gore o tlhomamisitswe go simolola dithuto tsa gagwe ko Denjebuya Junior Secondary School ko North East ko e leng gore o berekile teng go fitlhela ka 1998 ga ne a transferela gone ko lutwang go twe ke Ranokanyane Junior Secondary School gone mo Serowe gantse a le gone kong ka 1998 ba gaetso ga tsamaya e rile ka 2003 kana ke nako e le ene e le gore ba ne ba le ko sethoeng sa go producer dipina le bo repemperete mme ene e rile ka 2003 a ba bona gore go botoka a togele tiro a ba resigna mo Ministry of Education up until 2009 for 6 years a togetse tiro mo Ministry of Education a bone gore gongwe gona le borogugolo gongwe a ile go bokokomola go rata a itshetse ka jone ga tsamaya go ntse yalo mirile ka 2009 ha e hela a ba reinstateiwa ha reinstateiwa a ba puseletswa gone ko Ranokanyane ko e leng gore e rile ga le ko teng a ba dira dithuto tsa go tsa religious education a di ruta mme motho wa modimo a ba rata mo go teng guidance and counseling mme ke gone ko e rileng ga ntse a le teng a ba bereka le setšhaba sa Serowe mo e leng gore o na ba thophiwa go nna modulasetilo wa komiti ya batho ba e leng gore ba na le mathata a tlhaloganyo ko Sekgoma Memorial Hospital a ntse e le tishara ko Nnetlaneng ko Ranokanyane ga tsamaya go ntse yalo batho betso mme rile ka 2012 Ministry of Education ke ga o bona gore go botoka a mo romele ko University College of Botswana go ya go dira Bachelors of Education a dira a majora mo guidance and counseling a dira yalo go tsamaya go fitlhelela 2015 ga hetsa a ba busetswa gape gone ko Ranokanyane mme ile a ntse a le ko Ranokanyane ke ga ile gore o transferelwa ko Bakgopeng Junior Secondary School ko Lesenepole ko e le gore ile a le teng ko Bakgopeng kong directora a ba bona gore monna yo ka lerato la go la guidance ka ga e leng gore o e rata ka teng ebile o thusa ka teng tiro ya gagwe thata ne le go sedila batho maikutlwa a
a tshwanang gona a re leng mo bone a e be e le gore wa kgona gore o ta ka komiti ya gwe o sedila batho maikutlo ga tsamaya go ntse yalo 2018 a transferelwa ko mothamo ga a le ko mothamo ko maiabano ke gona ba promotiwa go nna senior teacher 1 guidance and counseling a ba isiwa ko Mannatogo ko e leng gore tsatsi yone batho beso o re tlogela a le teng mme a dirile tiro e bokete thata e leng gore le gone ko Mannatogo e ne a re ga a tsena gone kwa mogokgo le mothusa mogokgo le head of department bo ba tsamaya ba bothe bo ira further studies degree tsa bone a ba sala le sekolo mme sekolo sa sala se dira diabe ka ga ne se dirile ka teng ke gakologa gore ile ka 2021 e ne le sone se ne sa thopa di-result tsa rona a setse le sekolo sone seo se mo Serowe mme ile ka 2022 a ba ile gore kgalemang ya bo e kgalema lenyatso ka ya ka leina la gago batho ba o tlogetse legacy e leng gore ga re ka ke ra e lebala mme se re tla heleletsa re ntse re mo gopola ka re a moya gagwe o re ba le ka kagiso ke a leboga rra ke lemogile gore o itebisa go sele ga bona ke a tumela na gore se
leboga temperature le ba lekoko la gago re tswella ka thulaganyo ya rona re tsena mo go moemedi wa kereke leina le le kwadilweng ha go kwadilwe Tumisane Aliki ga ke itse gore a o teng ke tsaya gore nya se ka taba ka thata da hela magadi a tsone Thank you. Neo o bonolo jang jaaka Mmereki Marakakgoro a re bagaetso ke letse ke buile maabane mme ke tla bo tota ile gore jaanong ke buage gape ka gore go ne go le mamaranyaneng mongwe le mongwe o ne a reditse se ke neng ke se buile re a leboga mme yo latelang ga le teng ke moagisani wa ga mme le Rre Marakakgoro ga o lomeletse ga go gosha ke tsa gore ke lebitsa sentle ga ke sa lebitse sentle le tla intshwarela a o teng ke a le dumedise ka ina le Maatla la Kgosi Jesu o setse go dumediswe ke sa gore dumediswe baruti dikgosi phuthego babereki ka ene no ke buang hano ke moagisani wa ga Rre Marakakgoro le Mme Marakakgoro tota hela re tswa kgakala re ntse re itsanye ilata go nna hano Rre Marakakgoro a dira moraro le ntate go ne ka lapeng ka gore ke hano ke gorogile mme tota ne ntse re itsanye le Rre Marakakgoro nna le bontsalake le bana ba bontsalake ke sa re ke sone se se dirileng gore Rre Marakakgoro a kgone go bona poloto ena le hela ntle le go dia nako kana go reng hela tota re nnile mmogo hela sente ka lorato le ha re sa nna le lebaka le teletele ka gore ke gakologala nako ngwe go le December Rre Marakakgoro a re ke batla gore ka January be ke thibelela gone ga ntwa me taba e se hedile la gone ne se na motakase Rre Marakakgoro ile a goroga a tsene 2016 ka 2017 ka January ba goroga le ile ra nna mmogo hela sente ka lorato la ka kagiso ne re rerisana hela sente me re thaka kwano ne re tsenela ona e tsenela la sente le mohumagadi wa gagwe Rre Marakakgoro ba ga rona ne le monno lorato thata ne re ha o metetse nya ena di tshego hela di deringi di a tswa o fritile dio di a tswa ga go na tsa pale le fisang pele Rre Marakakgoro na direla gone ka halapeng ka ke bua go nile le manyalo a le mantsi mme Rre Marakakgoro o na tapatong le kana kwa lenyalo na tshwara ka diata le mohumagadi a go tota kile ka mmona go na le patona ka lapeng ka hape le poto le tona ka re wa ha morutu bolaile batho ba bonong ba tota ba re ile se go sa medisa senata jaanong jaaka ke bua gore Rre Marakakgoro na direla ba ga tshodile ka 2017 bataki ba rona sena ba tlhokala ka nka bobedi Rre Marakakgoro ne le mongwe wa batsamaisa tiro ne go le 29 tsa July ka 2017 ne le motsamaisa tiro gone ka halapeng ka ha ne hela tota re tshikile mmogo na ne ke itumetse gore nya ke ba pele le moruti ke ne ke tsosolosega le before ke a kereke ne ke tsurinya ka next ka ya tsena kereke ta go utlwa dipina ke le kwa lapeng yone na e opela ya gana ka nne le pina ne ke rata tota ne re ha e tsenye ke be ke re o ka re ka ta kereke ka etela moruti jaanong botsadi ke sa gore moruti o tsamaile mme le gale re tabarana le Marakakgoro re ta sala ntse re mo tshegeditse jalo jaaka re le baagisane ba gagwe ta sala ntse re mo tshegeditse jalo modimo tabantse a le tengana le rona so motsamaisa tiro ke tsa ga ke batho go diega thata re tshigile monate le Rre Marakakgoro mme re eletsa gore ka gore tshigile le ene yanong modimo ke gore motsetsi o ile go mo dirisa gape go gongwe thank you resi ya leboga rra ya leboga se buisa se latelang ke moemedi wa EFP o go diala go twe
FP le bone ba lebeletse ba buile maabane ya lebogarra ke ne ke le ka botirong ka kwa mme ba baneng ba bua ka kwa ke ne ke ba tshwara go ra gore ke tabagela ka kano kana kwa merapelo ke gona ka mo gore ba bangwe gore gore ba ne ba bua ga ba nna teng a lesuteng okay Alice Ali wena ga o tle go bua nnaka ke batla o thabeletsa pina yo e ratang morae o tle o tshikile ile tla re ntula go maabane so kgarijwana e ntseng le ha e tlhabeletsa ha o bidiwa Alice Marakakgoro ke kgaitsedi ya Mmereki Marakakgoro re bona gore neo nngwe yone mo lelapeng o ka e batla o ka e bona re tswelela thulaganyo rona ke gore
jaaka ne re buile gore ka 6:30 re bo re tswetse tiro ya go nna ka tsatsi la gompieno re tswelela ka dibui tsa rona ga ke itse ra ba teng ha monthusi dintwa ke na le monthusi dintwa le Grace Ngwako ga ke itse ra ope wa bone o teng Grace Ngwako ga ke ana Grace Ngwako la go ora gore ke tsa gore ke re dintwa. Hallelujah. Modimo a le segohatse. Jehova ke modisa ga nkitla ke tlhoka o mputhisa mo mafulo a mata Jehova ke modisa Jehova ke modisa ga nkitla ke tlhoka o mputhisa mo mafulo a mata ka leina la Jesu modimo a le segohatse modimo o ntse wa le rata haleluya nna ke mongwe wa barutwa ba ga moruti Mmereki Mogomotsi Marakakgoro amen go mo itse ka namana ke simolotse go mo itse ka 05 re le ko Holiness Unit Church amen mme ka bokutshwane hela moruti Mmereki Marakakgoro e ne le modisa wa ba maruri o na itse go disa moya wa motho amen ebile o na le mahoko a na a dirisa thata ha bua ka modimo a gagwe gore modimo ga a tshwane le rona ga a thopiwe amen ga gona dithopo tse di tshwarwang gore modimo a nne mo setilong sa gagwe ebile gape modimo ke ntse ke modimo ebile ga e kera mothusa go nna modimo haleluya ba gaetsho ene a re ka ngwaga wa 2014 ha simolola ke re ke yone re mo go yone ya the revealed word ke gakologela paseka ya go ya ntha ke re tshwaretse ko masamekwa ba ka o lengwe ba re mmukele go ngwanyana ha go botoka ke be ke re nya ha ke re tira jalo mo ditshimologong tse dintseng jana e be le gore ka ba maruri re be re baakanya ntunyana ranta go go masimo nana le ene mme Marakakgoro ba goroga go loko ba ithela re ba baakanyeditse mme ga ba ise ba re ga ke ra tsena gone ha gore go supone mo wa boikokobetso gore ne le monna wa boikobo mme go mpena ga o leba o gona go bona gore ne le motho wa selebe go sihi mme ha ne ha o tsamane ene nya dio tsono ka skudi bone gore o kae moruti na bua ha lungu a re na sa ka ka itshupa ba gaetso nna gona go ntshepa ka dio tse ile gore ha ngone ke tshaba gore hey mono modimo o gona go nnela boikarabe bjolo gore ke a go tshaba ebile ke a go tshoga ke sa itse tota ebile o bona mo go nna se ke sa se boneng haleluya ka tiro nna ke ra motakase mme dikolo itsa gona re dintwa ke batla gore bana ba le ba bonye sengwe a ba se go tshole di oil tsa dikolo itsane ke be ke bona di tsena ke be ke di tsolla I'm not a mechanic mme na gona go ntshepa ke hala ka se le ntsing jalo ba gaetso ke ga go logela molaetso wona conference e ke bua 2014 o na bua ka batho gore ga bata mo pusong ya modimo bata ba lapile mme rona re le baruti gantsi go lapa mo ga batho mo ga re lete gore ba lapologe amen motho ga ta lapile dira gore a lapologe o se ka wa kokoanya mekgwelo gape ga godimo ga gagwe ba gaetso ka le kalo ka re a mo moruti wa me o robala ka kagiso re sesenyi ke a leboga thank you very much jaaka o buile gore Mmereki o tsogakala le kereke
mme ebile ne e le moruti o pharologaneng o na ka se ka go pateletsa go ya kerekeng le go tswa mo go wena ene o ka go rerela legoko le go tswa mo go wena gore a wa kerekeng ga ke gakologele ka tsatsi lepe 1 a mpotsa gore a ke tsena kereke 2 a nthare ke teke kerekeng ya gago ke sokologe ke ipaakantse botshelo ja mo legodimong ba bangwe ba go pateletse ba nna ga morago ga gage mogomotsi o na go tsholela e be le wena o decidang gore are you ready to go to church kana ga go isiwe le go nne jalo mme le yo o harologaneng ba gaetso re tsamaya ko motsibong wa tiro ya rona tsela gompieno jaaka ke buile gore batho bangwe ga ke ba itse mme go setse ba ka nna babedi ba ka nna bararo go na gore nako ya rona 6:30 re tla e tshwara ka jaana is only 3 minutes past 6 go na le Pastor P Mutle o teng Pastor Mutle atla ke kopa mongwe mo moragi mo kana go ntsha sehela hela se se ka bo se le maikutlong a bona Pastor Mutle ga gana go a re o setsa go pilwe gore ka moso a dira thero le go phitlo ya ga Mmereki Mogomotsi mme o tla dira jalo ka moso na gore a tseye gompieno a ba tsaya gape ka moso ra le bogomedi ke tsaya gore ba ba neng ba rulagantswe ga ke bitso a bohelo kana mongwa last but one go kwadilwe tsholo Shingani ra ga kwa maranyane ke engineer o bukile tshipi kana mme go raya gore le ka moso go na le maranyane go raya gore e re ka moso le mmatle le mongwe o ka mo kutlelang ditshipi gore a tla kgone go gomotsa a re ntsheng sela ba gaetso ke sampipi mona mona sengwe le botsadi gore o tlo go thulaganyo e nngwe wela jang ke a leboga sorry a re reetsaneng re babedi Yeah.
ke a go neela
gore o re tlela ka pina e le mohela o ruteta tsala a gago mme morago ga moo re tla bo re dira dithuso tsa bohelo re bo re neela baruti ba segogatsa re bo re tswela tiro ya gompieno jaaka ke buile gore lenaneo ke gore ka 6:30 re bo re tswetse tiro ya gompieno a o siame se kana ke go patrickile o tla ipolela nna ke itse la gago la matshameko ae ga ke batle go twa ke dumelang botsadi ramaranyane o kae halleluja leina ke bidiwa Mpona Kedi Motlhasedi o santse a baakanya ga ke motho e ke ratang go nna le introduction e ke batlang ke be ke setse ke tsenela mo pineng a kere yaanong ke ga bona ke balabala yana ke ne ke re a baakanya bagaetso Mmereki ne le raya rona ke ena a re thulantse nna le pemperete re sa itsane a ntsa ke santse ke le ko Phikwe pemperete a le ko Molepololeng mme a re dira gore re itsane re be re opele mmogo halleluja re Marakakgoro e le raya rona na re ruta boopelo le gona go composa dipina halleluja wa baakanya ruta pele ke gakologela gantsi ne re a re tsamaya mo re opela nna le ene ke nna ne re dira di-MC nna le Mmereki ka rena a balabala mme na re nna ke balabala go mo gaisa yaane ke nna ne re nna di-MC yaane ntate go a kgonagala kana nna re dira sengwe so Mmereki ne le motho ne re rata go moetsana le pemperete ka gore ga a bua na kitanya meno motare mona mpho ke a lwala monna ga ke itse gore gorile mogato wa mo bothoko monna wa bona ke tsamaya ke dirisa go ke botama go ke re ao nkome gorileng mona se gore botho bo ankwatemese so hei monna yo na le dinyago ga kere gape ne re a bua magoko no ipotsa gore kore magoko a monna yo wa itse Setswana na se itse halleluja halleluja ntate ga go sa kgona ga le omponele theregile ra kana ke re le ha ke ne ke le molefi ke santse a baakanya modimo wa thata a mpona ke sana etema ke ka matsatsi
B829 BOC e tswetse mong wa jarata o batla go ya magologo koloi ena ga goro koloi ya B829 BOC e tswetse mong wa lelapa o le ka go tabogela go logongwe koloi e gana go suta re re kopa ka bogego bo go kgonagala gore re go isupisa kana ga o itse mongwe wa yone tswetswe mo leletse mme gape ba gaetso e nne selo se re bonang gore re ya iphema mo go sone le mo mosong wa kamoso re digela tiro ya rona tla ke simolola jaana gore baruti le bona morahi o tletseng ha re kopa ka tswetswe re itse go na le thulaganyo e dirwang ke baruti le go segogatsa le maloma a tsone ya go bula kesi re kopa gore ka 4:45 maloma a tsone baruti le boletsana ka ntlo go rulaganya ka ha le rulaganyang ka teng tshegogatso
go dira thulaganyo ya go bula go dira thulaganyo ya tshegogatso baruti ka kota to 5 ke itse gore gongwe ga se lona lotlhe mme la itse gore le tabo le la itse go dira jalo ka ko bosekeng go tla tlhomamisiwa gore ka kota to 5 maloma a tsone o eme ga kgorong gale gore re leke go tshwara nako ka moso ba gaetso le ha pula e kana la go kana letsatsi re emela mo lapeng ka 8 o'clock o 8 o'clock jaanong gore kgone go tshwara nako ya rona gompieno ka dibuitse mme nka le tlhomamisetsa gore re a go e tshwara gape ka moso ga re go padile re a go tswa mo lapeng ka 8 o'clock go lo go iwang ga go sebakanyana ga ke go itse ba ba go itseng ba re go sebakanyana sa bobedi ga gona spaces ka lokana jaanong go na le gore mongwe le mongwe a tsemaye ka koloi ya gagwe a re lekeng go pegana gore go se ka ga re imela bogolo jang ka gore le mapodisi le ba rata ba ntse ba heta ba buile gore kana rona ga re itse dikoloi tsa lona mapodisi ba re kopile gore ka tswetse re bone gore dikoloi di nna dipotlana ka gore ga di ka nna moleele bo monna rona le bo mogolo a rona ba batleng ba ithusi ka dilo ba kgona gore go itlhela ba ithusitse ka le bone ga ba itse o tla ba tla ba re kana ke le ke latlhile key ke bula koloi ka ntse ke bona la bohela ka moso batshwari ba kese go tswa mo ntlong ke ba latelang tiro ya modimo dibako thata ya one ya malobela dimpho mabu mo ise kirileng letlhogonolo wa agile o mphemetse ga ba le batsa modisa o tsile ga mmogo le matshediso ga tsa ke ba le kodi ke bone ba tla bo ba ntsha raro na motlong ka moso rona re setse re maemo a rona re a itse gore re bantsi ba gaetso ke bone mo ikopang gore ka kota to 5 baruti ba re tiro a bone gore batho ba simolole go bona le go laela morutabana wa bone ra bone tsala jalo le tla intshwarela go ba go le kotetsa ba ba neng ba le teng gompieno mme ga ke le tlholele le ka moso ke a go dira hela jalo baruti ke kopa gore e nne tshegogatso ba beileng di-tag tsa VIP jalo ba go teng ga ba e leng gore ka moso ga batle ga te o e tseye o bo e tlogela mo setulong gore tle re ka moso ba e le o mongwe go na le mogolo malebogo go na le rre go mo tanteng e ka kwano gape o tlo mo tseye ra motswere malebogo tsena mo tante ya kona hela ka ga batsading ka ha o tlo thuse motsadi kana jaanong go le hihinyana dilo di ka diragala mme gape ka moso ba gaetso tsweng go na le di-asha ba reetseng ba totleng ga le dira jalo le tla bo le tlotla Mmereki Marakakgoro le ba lelapa la gagwe ga go ne le tirisano ntseng jalo baruti tiro e boela mo go lona go dira tshegogatso letsatsi la gompieno thank you ra leboga motsamaisa tiro mme ka jalo gongwe kgakololo la ke gone gore kana ka moso re tsoga re isa ra rona ko masokola
ke go lekolata bonra go mo robatsa teng ke ta kopa moruti ko o simile go ta gore lebogela modimo. Re ka ema ka dinao ra rapela. Ra raka lebitso le le maatla la Morena Jesu Kriste. Re ya go leboga modimo wa rona ka lebaka la gore modimo rara a letsogo la gago le tswele le bonagale. Moya wa gago moya o galalelang a o tswelele o nne teng ka lebaka la gore Morena Jesu Kriste o re netse moya mogomotsi e bo moya o galalelang kgosi ya kgalalelo gore mo diemo tse di tshwanang le tse kgosi ya botshelo ntate a ba le teng ga o tshwane le matshelo a rona rara gore hodisa gore gomotsa gore thatahatsa modimo wa rona le gore neela boitekanelo modimo wa rona tswelela o bonagale o le modimo ka leina la Jesu a magodimo ntate a tswelele a bulegile mo lehelong lena morena wa rona kgosi ya kgalalelo gore o tswelele o tsamaye re tswele re itemogele letsogo la gago ka tsela e kgethegileng ka tsela e makatsa morena ka Jesu Kriste re ya rapela amen. Ka jalo re emegela jalo re ntse ga batshe ka matsatsela go keta kopa gore botsadi ba bo boya kontu pele go nna le thulathulano jaanong diašara tsotlhe le kopiwa gore e lebeleta go ya maha le kopanagano ditheke tswetswe go kopiwa gore mme o le ga o heta ka ene mo ene ya le mo lebogong re a leboga betso yo apere sekipara se sesweu. So